Assalamu alaikum, hurmatly KG Qavar kanalının görüşçüleri. Amansızlarбы? Biz ушул навесин тагындагы Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3'leri көрсөтөбүз тугандар. Иеси бар каналар көрсөтөбүз. Анықтан біздің каналдан автобай бізбен бірге отырыңыздар туғандар. Демен. О, машина сізден бұл? Сізден ма? Есі барлар көрейік. Жылы 2009, есі нөмерлері 0551 14 01 94 дейді. 190 bin so'm so'rabdir. Sizning bo'lmi ekan? O, assalomu alaykum. Mashina bo'lib turgan jeri qancha bo'ladi? 170. 170 mingga beraman deb tuganlar. Matiz 2 170 mingga beretken tuganlar. Tez ses ko'ringizlar. Qana esi borlar kerak. Mashina sizdan ekan? Borsini aytib qo'yingchi. Bas. 280 ming deydi. Yılı 2008, apyam 08 deydi. 0557 91 33 31 ekan. Matiz 3. Tumanlikleri var ekan özünün, radnoy tumanlikleri. Qana keyingi Matizlerga o'taylik. Daha bir qizil tusdagi Matiz. Matiz 2 ekan. Ha. Aman. Yürü mana. Mana yürüdü Matiz. Gel sizler. Yılı 2006 apyam 08. 0555 31 00 02. Maşına bas qancha oldi aka? 160 ming deydi. Bu o'tirgan jeri qancha? Basın 160 ming deydi tuğanlar. Hadi sürüşü qarangizlar, at. Qara ikkinchi basiga o'taylik. Atilleki ko'shnisi dinlar. Sizga o foydamni ekan bor. Iki aldım bizni. Mexanikan maşina toza ekan tuğanlar. Motor joqlarini bir ko'rib qo'yingizlar. O, maşina mana maşina kimden qaraydi? İşkilayapsiz. 0555 31 00 02. Ekoy bir adamlık arası ekan. Keyingi Matizlerga o'taylik, esi bor Matizlerga o'taylik tuğanlar. Esi yo'q bo'lsa da o'sha toza Matizdan ko'rsataylikchi. Qaraymasga boshlaylik. Yıl 2004 apyam 08 0557 53 50 02 ga chalsanglar bo'ladi. Ko'shin sideni, voy bu tavalan qaranglar tuğanlar. O'ta toza qarmab turib. Boshda жүргенлер mashina o'xshaydi da bu. Matiz 2 tuğanlar. Daha жүрүп turgan. Matiz 3'ni ko'rsataylik. O'zgan regionda qatalgan ekan, артқы salonlari, voy voy. Ayakörөтөргө алып чыгып турбу? Ana. At toza kiydi açıb turma. Mashina toza. Жүрүп турат. Yılı 2008, apyam 08, es numarım 0709 56 23 70 90. Mashina siz kimden ekan? Mashinaning bahsi qancha oldi aka? Matizning bahsi. Matizning bahsi 300 ming, yaxshi. 300 ming so'mdek. Qana daha presi var Matizga tushadi. Yılı 2006, apyam 1 ekan to'g'ri. Qanday qoldi? Gaz benzin ekan. Numarlari 0557 55 77 70 ekan. Titan diskoda zimniy bo'lgan. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Mashinaning bahsini aytib qo'yasiz. Mashinaning bahsini 260 ming. Bo'lib turgan jeri qancha bo'ladi? 250 mingga berib beraman deydi. Yaxshi tuğanlar 250 mingga berib bersak yaxshi. Qana. Esi balalarni bilib berek tuğanlar. Oy jamir qo'yib soldi-ku tuğanlar. Qana tuğanlar. Bizim kanalın asıl turumuzlar. Sizlerge bar ko'rsatamiz. Matiz 2, kumush ustida. Motorlarni ko'rasiz. Matizning bahsi qancha oldi ekan? 2004, apyam 1 ekan, gaz benzin. Numarlar 0990 69 59 20 ekan. İchki salonlari. İchki salonlari yaxshi. Matiz kimdan ekan aka? Sizdanmi? Bahsi qancha? 210 ming be. Bo'lib turgan jeri qancha? 200 ming. İşe tushib berasiz, ha? Yaxshi. Qana bizga 2 Matizlarga o'taylik, dajib. Aka, Matiz sizdanmi? Bahsini aytasizmi? 350 ming. Taksi bo'lgan emas-da? Yaxshi. Mashina toza ekan. O'zi radnoy tumanliklari bor ekan. Qo'shnisi degan. Oy, qaranglar to'g'ri, mashina tozaligini. Avtomat qarab ekan.
Стеклоподъемник, екі алдыңғы әйнектері. Машина жақсы. Жылы 2009 екен да. 0553 53 33 83. Номерді өзіге жараша екен. Өш регионда қатталған. Дағы бір Мatiz 3 өзірінің родной титан дискаларында екен. Заводский номер екен, өзінің туманиктер бар екен. Жылы 2010 объем 1 екен туғандар. 0552 44 19 90 номеріне шалып байлансаңыздар болады. Ички салонын көрсетіп кетейлік. Механикай. Өзі материал сетинасында екен. Стеклоподъемник, екі алдыңғы. Басы қанша oldu? 350 мың дейді. Қана біз кейінгі Matiz'ler көтейік. Daha bir kızıl tüstегі автомат Matiz екен. Кореядан келіп тұр дейді. Жылы 2004, объем 08, иесінің телефон номері. Kızıl tüstü, машина асылат туғанда. İçki salondары, автомат екен да. Жақсы туғанда. Машинаның басы қанша oldu? 210 мың дейді. Бұл отырған жер қанша? Бұл отырған жерін сөйлеші дейді. Daha bir Matiz 3. Жылы 2007 объем 08, 67 расход, иесінің байланыш телефон номерлері. Иесінің прайс. Ассалаумалейкум. Тамазар татты olsun aga. Машинаның басын айтып қойсыздар ғой? 290 deyapmiz. 390? 290. Бұл отырған жер қанша болады? Болады 270. 270. Бұл отырғаны 270 мыңға беріп беремін дейді. Айтам раса суықта шайды ішіп отырады ғой. Ана біз кейінгі Matiz'ler көтейік. Matiz'ді чықыты жуытады туғандар. Жүріп тұратқа бардық машиналар. Бір олын қарағандар. Автомат екен, көші сидені. Сиденлар шықият қой. Молодежный машина қалды қолдағы. Стен дискада екен. Машина сізде ме о? 310 мың, жақсы. Жылы 2009, Mercedes объем. Номер айтын дейді қой. 0550 39 1953 номерінен байланысыңыздар болады. Артынан көрініші. Дағы бір ең шыққан таза Matiz'ді көрсетейік. Ош регионда қатталыпты. Өзінің родной туманиктері бар екен. Спойлер бар. Көші сиден екен туғанда. Ой, ешкін алсаңыздар көріңіздер, автомат коробка екен. Шығар. Өшті тұрады. Басын көрейік. Жылы 2009, объем 08 дейді. 0558 711 712. Бұл номерге байланысаңыздар болады. Шынымен біздің Matiz шығалышымыз бүтті туғандар. Кейінгі көрсетуге өтіңіздер туғандар. Біздің каналдан алсылай, бізбен бірге олып тұрыңыздар.